jotono saja kaham tai joto sini media rono bele hambaya faro sana jorani kokai mia 16 January 12 hour ni ban 5 AM to 5 PM tongmani je withdrawal khaijaka obono call up khaijaka omno tui kabangma borok confuse social media ro sing kabangma nukha obron tui tini sing clarify khanin bagin tini o press meet sing asumani tini o sangdron press meet ang poila omas ma khasina kha sini officially sini bonno support khayi oro tin chaita organization borok support khaya officially tibra motha mia president bo support khaya tai YGF borok bo support khaya tai United Tripura Youth Association borok officially khaya tai Tripura Sernai Buthu borok officially omono chajogre chini bonno borok support khaya ang toila kaipeng student association borok khaya bro Sernai Buthu borok khaya tai joto officially jara support khaine no ang belai kheno ani tirini o sari jora ti hamba yafar obrom no kok ngkai tini kabangma borok rok social media wo troll khaijaka sin tsm against so kabangma borok troll rok khaikya so ang bono mon clarify khaina musungo sini bon je 12 hour ni je bon abongkha norok joton siwo 13 January wo je incident angmani chin student ro jebabe torturing khaijaka jebe harassment khaijaka amni agulo ang bai chini Advocate Anthony Damu thangkasung tung Facebook haike problem face khamni agulo onik kisu ajaga busung kogong laikya sung adin o case pais thangka mo phiaba aro kaisa sung bron condition na rakha jebro sono saka administration ochini arani traffic ni DSP rabu phakya Amol Chakraborty sung afro condition na rakha je যদি ও বুনাই রক ট্রাফিক পুলিশ নিনি কিশোর বণিক সহ ফাইয়ে যদি প্রেস নির্বাস কাম যদি অ্যাপোলজাইজ সারি মান খাঙ্কাই जों किलवा दिन कम्प्रोमाइज उखायगोन फिया बरफ मौ बसिलिया जों आदिनो एफआईआर बसं खाय गाय फिया फिया चिनि डिमान्ड अबनो सब जों जस्टिस नांगौ चिनि बन रिजन खा वी वान्ट जस्टिस अबनो तैनो जे 16 तारिखो जे 12 घंटा बन अबनो तैनो अबनो किदिन 17 January je banda khomani sing oboni region engkai om haikeno chini je mia chini representative thanai ro including me angbo tongo je chini 9:30 ni simin prai ekta jora chini discussion cholikha prai that near about 3 ঘন্টা 30 minute moto chini discussion cholikha amani yagulo proshasoni hoite mono jono clarify khoyo chini joto demand ro boro gosina nakha boro engkai jeta singa chini borong gonang chini advocate samani is true je ST/SC je atrocity prevention act 1989 je obo this is the first time mongkha chini ajaga onek argument mongkha argument nangman ya gola bora bound khayi tini chini case register ma khaikya jeta bujaknai je chini Angel Riang bai Obijit Debormani je FIR bor manakha obongkha chini kaisa achievement mo chini chiminya obo joto public rokni omo kaisa jeng achievement hani mano this is the first time je tini chini o act both zaman nga angomono sawo tini public rokno kisang mon koina musungo we respect the public sentiment sing public sentiment respect khayo omoni bagino tinini chini obban tini rajya sarkar ki rijagai borok sono ringnani baddha mangkha engkai o jagao kabangma tronugo rang sakha bosun mangkha ma sanai kisa kabangma o jagan nugui tongo song TSM bosun rang mangkha chini TSM ni mane bap muti nosto khanin bai kama borok tool khaidam ang tino muito mano TSM rok asuk din movement khai tongo omoni against so ana tini khorosa borok phone khai dara bo asuk dikan phone khai tini bo phone khayo norok ni
obo tamung khani sum yang saka chini demand rok sarkar go sikam bai chini jeng banda khamani means tamo jeng justice nango jeng chini demand tongo jeta hing saka chini borong borong Anthony saka ta open saka chini demands tongo all demands boro already fulfill khanin tini agree ding ngai o jaga o jeng ba do khaina jeng kolap no jeng ma khaija ngai jodiu borok khaya gangkai jeng bos kango father chini movement cholinai te chini indifferent panang mon jeng mo sei ka buka so ang public no mon sana musungo noro kuno bakha banyani kre oro kuno rangsa ni kre tsf সব সময় no chin do phani bagi samong khai phayo ar tsf kamong boro political ding ni boro video tamne bono facebook or tool khaika je goma me koro khaika boro tamsa tsf bo chini thangnai sarkar haino ipft haino amti rok kundo kaboma boron tool khaika ang mui to khai na musung amti boro rong no tsf ma kaisa political party ya tsf omono politically gain na oi kun ekta সরকার প্রথম খাইনা আপনি কোনো ইন্টেনশন করে টিএসএম ইন্টেনশন টিএসএম নি ডিমান্ড নাসিক মুং প্লেয়ার দङ যে বিনি যে নাসিক মুং বসলি থানায় বনজা কোনো পলিটিক্যালাইজ তোনানি কক করে টিএসএম র অমন সহ যে ডিমান্ড যে 16 নো যে বন্ডা খনানি যে 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 ডিমান্ডস অব তিনি এডমিশন গসিনা আমবাগে তিনি আদিনসং কলক খানি जों বাধ্যমাং অনবয় আং সানে যত পাবলিক রং ন কোনো বলতা গসিনি চিন আন্দোলন অরণ পাই থাঙ্গিয়া যদিও যদি কোনো কিছু খাঙ্কাই যদি চিন ডিমান্ড গসিয়াম খাঙ্কাই जों ফাদার जों যে জায়গাও जों যে টাইম রেখা 4-5 দিন টাইম রেখা ব্রম যদিও ব্র ফুলফিল খায়াঙ্গাই जों বসকাঙ্গা দিনো তাইবো আন্দোলন কতর ফানাঙ্গি মানো আবন্দর নো আং কয়নাই নরক যতন রেডি রেডি মা দংনাইছ আসলে কোনো বখাবানি কগে হামবাই নরক সঙ্গে মানো দন যে কনফিডেন্স